U današnjoj epizodi podcasta Life and Travel razgovaramo sa Pavlom Grujićem, bivšim oficirom, danas uspešnim preduzetnikom i life coachem. Svako ko uđe u vojsku, on želi da bude general. Ne interesuje me rešava psihofizička otpornost na različite izazove. Najviše mir znači uspeh. Ona ima metodu koja se zove mojih 5 minuta. Moja želja je bila da budem astronaut kad sam bio, a ne samo da budem na braniku otadžbine. To vam je kao u partiji šaha. Obično bolje vidi onaj ko gleda sa strane. To se zove power couples. Devojka želi da radi na sebi, a muškarac ne želi. Muškarac uvijek mora da bude stabilan, miran, da nudi tu zonu sigurnosti. Pogotovo žene preduzetnice, one moraju da se bore htele, ne htele. I onda nauče, svaka roba ima svog kupca. Kada ulazimo u neki odnos, bilo prijateljski, poslovni, mi moramo da prihvatimo tu drugu stranu i eventualno da očekujemo neke manje promene. Ne može niko nikog naterati da on bude nešto otporniji, jači, bolja verzija sebi i tako dalje. Ja sam ovo počeo zapravo zato što sam najviše želeo da pomognem muškarcima.